Tribunal Constitucional wasi hisp'ikachisqa llapanku kay demanda nisqa habeas corpus 04007-2015 hatipaymanta sayarisqaku MHRC sutiyuq runaman. Chaymi hisp'ikachinku estado de cosas inconstitucional nisqata llapalla sunqunmanta yuyayninmanta ñakariq runakunapaq karcelpi tiyaqkunapaq. Kay mañakuq runas apasqa kanja centro psiquiátrico nisqaman. Manas chunka watapi karcelpi tiyasqanpi pipas allintaqa hampisqachu. Tribunal Constitucional wasi sayarisqa kay runapa mañayninman derechun allin hampinanpaq kasqanrayku aswanja manaraqsi hampisqachu kasqa. Tribunal Constitucional kamaykachisqa Ministerio de Justicia hinallataq Instituto Nacional Penitenciario Ministerio de Salud wasiwan rimapayanakuykuspa riqsichinanku hinallataq ruwananku Plan de Acción nisqata hawasqa kanankupaq hinallataq yuyayninkupi yanapasqa kanankupaq karcelpi tiyaq runakunata tiksisuyunchikpi.